Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Vaseketeri va Team Shirimani va kombisa ku va va vilerisiwa hi ku xana Dr. Joe Shirimani va ta humesa album hi N'wendzamhala ya lembe ra 2022 ke. Leswi swi landza ku va ka ha ku huma album ya Mafamba ya lembe ra 2022 leyi nga thyiwa leswaku Rimboma featuring Dr. Joe Shirimani. Kasi hi siku ra 11 Hukuri lembe ra 2022 va fiki va vekela xinepe xa dlayanyoka laha va nga vutisa leswaku ri Christmas or Easter. Team Shirimani let's vote. Va lava leswaku ri vaseketeri va Team Shirimani va vota leswaku ri va tsakela leswaku album ya dlayanyoka yi huma December ya leyi kumbexani yi ya huma hi Paseka ke. Loko hi languta ti-comments vo tala va vona va vula leswaku ri album ya dlayanyoka a yi humi hi Paseka kumbexani hi Easter, hi mhaka ya ku va chuhela leswaku ri Dr. Joe Shirimani va nga ta cinca siku ra ku huma ka album ya vona kumbexani nguva ya ku humesa album ya vona ya N'wendzamhala. Va chuha leswaku ri va nga cinca va ku va nge hi humesi hi mhaka ya ku ta va ku hume ti-album timbirhi eka Team Shirimani. And then ntiyiso ka huma album ya Mafamba, sweswiwani vula ku huma album ya dlayanyoka. Hi vona va fika va hi tiyisisela namuntlha leswaku ri va ta tivisa leswaku ri siku leri nga ta huma hi rona hi rihi, kambe va tivisi leswaku ri album ya dlayanyoka yi ta huma. Leyi album ya kona yi nga thyiwa leswaku ri Xikala xa Makula. Se swi siva vaseketeri kumbe valandzeri va Team Shirimani va nga ha swi twisisi leswaku Dr. Joe Shirimani va ha ta humesa kumbexani va ta humesa album ya dlayanyoka, ivi endzhaku ka swona va nyika xitiviso xa ku vona va nge humesi album hi N'wendzamhala ke. Loko hi languta ti-album ta Team Shirimani swi tikomba ingaku lembe leriwani ti ta va ti hume hi minkarhi leyi nga siyaniki kule, leswi swi nga ta tlhela swi vanga leswaku ti-album letiwani ti fika ti kavanyetana kumbe ti phijana and i vanhu lava nga eka ntlawa wun'we. Kambe na ha ri na ku pfumela leswaku album ya Dr. Joe Shirimani a yi nge cinci kumbe ku nge vi na ku cinca leswaku yi huma hi N'wendzamhala. Ha swi tiva leswaku Dr. Joe Shirimani khale na khale i munhu loyi a humesaka hi N'wendzamhala, a ve se tshama va cinca kusukela loko va sungula ku humesa ku ri na ntlawa wa Team Shirimani na hi nkarhi wolowo wa Limpopo Poison a va tshamangi va cinca nkarhi wa ku humesa. Se hi pfumela leswaku na sweswi a va nge cinci nkarhi wa ku humesa. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.